Maya nimo matigari ma mbathi ino ya Daima iria yuragire andu 17 na angi 43 kugurara uuru thutha wa ndereba wayo gute mwerekera na kugaragara mbere ya igwite ruui-ini ruru rwa Siapei kaunti-ini ya Narok. Kurerikana aria meoneire mutino uyu ukihanika ucungireirio ni rori imwe ya kambi ya akigeria SGR thutha wake kwerekerio uuru ni murugamiriri umwe wa aria marugamagia ngari ici niguo rori ici hituke. No mbathi ino yakorwo niguo ikuhitukaga, ndereba wa rori ino akigeria kurira rori ino matikaguthane niguo igaragarire na kugwa ruui. Umwe wa aria mahonokire mutino-ini uyu Brinton Oko augire mekumaga Kedube kaunti-ini ya Homa Bay magereire Narok kuria marugamire maita meri mwena wa Bomet thutha wa tairi gutulika nawe auma thimu-ini yake riria ngari iyo igwire ruui. At Narok, the tire was changed. Then we continued our journey. We were heading to Nairobi. So I can't really remember what happened here. I just found myself in the water and I got out of the window, one of the broken windows of the bus. Na tukakuja nayo msuri, lakini ilikuwa inakimbia sana na ikatoboka mguu tena, ikazibwa tena hiyo mguu, ikafunguliwa ikazibwa tena ikatoboka mara nyingine. Kamishna wa kaunti ya Narok George Natebea uria wekinyirie haria mutino uyu hanikeire niekirire uira ati andu 17 nio mateire mioyo yao na angi 43 kugurara uuru. Kwa sasa wale watu ambao wamekuwa confirmed kwamba wamekufa ni watu 17. Tayari tumeondoa watu 15 kwa maji. Kwa sasa tunajaribu kuondoa watu wawili ambao wameshikwa na gari hawajatoka. Watu 43 wamepelekwa katika County Referral Hospital ya Narok. Most are broken limbs, pelvics and arms. The rest of the patients have soft tissues and the rest of the fatalities are being ferried to the mortuary. Aria mahonokire mutino-ini uyu ni matengeririo thibitari inene ya Narok kuria maramukira urigitani. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.